Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Ke dalam tentang pembahasan 4 sifat sekaandi orang lamun kaandi salah situ ngapanekah walaupun tu sana orang gelak dari koncoan obu sampai koncoan krikin sokoh banyak kesalahan aneka orang saya kocak orang saya sampurna Islam mah. Pertama yang kita nikah as-sidku sifat jujur sebagaimana sabda nampun lek kaji areng sareng sifat jujur. Nomor 2 wasyukru orang si ahli syukur. Nomor 3 makin wal haya'u lan anduene sifat isin sifat todus. Sifat todus nikah adalah satu perangai sifat atau akhlak sekaandi tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta buaki kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi hidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan orang se paling andi sifat todus sobung se melebihi sifat todus Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan sifat Kanjeng Nabi neka todus ne Kanjeng Nabi neka asyadda hayaan lebih todus minal adra'i tenempeng paraben fi khidriha dalam pingitan. Sifat Kanjeng Nabi lebih todus melebihi todus separaben mone tontone. Bila ndar masih watu ware mone tontone. Todus tak todus? Todus. Asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Kanjeng Nabi neka andi sifat todus lebih todus tenepeng praben mon ipingit gadis pingitan praben mon tontone todus praben tontone nika kelambina rapi cak entak pate banyak rang-rang mau omong mesti kadi name semakele serenya meneduk berdayan engki na bengki praben mau tontonin pengakan seguni tak banyak mon ngakan telok kriki ngeder pun be ngaki mangan nduk ake nduk mangan nduk sampun deh tuh mek isin ngono perawane ake ojo sini isin sampun niku wau sampun sarapan ngelakakan nduk todus cek ring pacet tonton nih paham nggih bodoh parabon tontone orang ngakan ge do uat
aduh ngumpat bismillahirrahmanirrahim ngaring ni tak beta colok are bene colok molen berarti jan sebakal matuan aduh ki rung durung kadari abi berapa kintal ada kira Kanjeng Nabi tak pernah rasana deer lebih dari kerikik telok ni tak pernah saking to dosa Gusti Kanjeng sobung riwayat hadis saya nerangaki Kanjeng Nabi mau naman dia bengkang ni ke sobung setiap Kanjeng Nabi ni ke aseram amandi Kanjeng Nabi ni ke ngangkui padusen mencandring jebe pasatan enggi karena ada riwayat Kanjeng Nabi ni ke mon mandi ni ke abengkang sehingga para ulama ada bu orang mandi dalam jeding sekalipun jeding aneka benda termasuk darurat benda termasuk darurat ni ke orang mandi ning jeding walaupun bi tibi aneka kita oleh abengkang bu sebab Kanjeng Nabi tak pernah rasana mandi abengkang apa boleh mandi sungai kocak putri duyung re panona nablak iya mon putri duyung pacet lah putri mandi sungai putri duyung tahun yang dak remaja cerita nama roa salah putri teti duyung cukup pas putri duyung karo sambian mandi adel kedele sungai bene putri duyung gatul duyung berarti pandi sifat todus pandi sifat maloh cak todus ka orang patodus deka Gusti Allah fa idza ra'a syai'an yakrahuhu menabi Kanjeng Nabi neka katengal sesuatu perkara sesuatu hal yang tidak beliau senangi arafnahu fi wajhi maka dari wajah Kanjeng Nabi ini katengal cak Kanjeng Nabi tak kesokan dak bareng nikah tak pernah nyacat orang, tak pernah ngenyek orang, tak pernah maidu ka orang. Pokon bila ketinggal syai'an sesuatu apapun yakrahuhu Kanjeng Nabi saya tak lebur, saya tak seneng. Arafnahu, maka engkau tahu cak Kanjeng Nabi dia tak lebur dek perkara dia. Masya Allah. Ya. Saking hebat Gusti Kanjeng Nabi. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Inna mimma adrakan nasu min kalamil anbiya min kalamin nubuwatil ula sesungguhnya di antara ungkapan atau perkataan kalam kenabian yang pertama dari nabi yang terdahulu dharma debun para nabi dari awal sampai nabi terakhir neka min kalamin nubuwatil ula dari kalam-kalam kenabian yang pertama kenabian-kenabian yang terdahulu Tabuna idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabu sesungguhnya di antara ungkapan para nabi perkataan para nabi para utusan Allah al-ula selamba dahulu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta mun ban lakar tandi todus fasna' ma syi'ta silahkan berbuat sesukamu silahkan ngelakonin sekar pabeen namun pacet bentan di todus hadis ini ke beda dua kemungkinan artena para ulama mentakwil atau mengartikan hadis ini ke beda dua arteh beda dua takwil idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta mun bentan di todus sekar pabeen berbuat apa berdesi ada bu orang sak berbuat cuba berarti orang dia bakal nanggung resiko kecubaan mun pacet bentan di todus silahkan perbuat apa saya berbuat tebaan keng dengan resiko ban bakal nanggung todus tebaan bakal ketemu keluarga bakal keluarga bakal ketemu anan bakal ketemu tetangga ben beuleun mun ben tak gena kelakon artis nomor 2 idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta mun bentan di todus ke pangeran silahkan bumeh na Gusti Allah langit Gusti sakebai abek kula ben panjenengan Gusti mun ben lakar tandi todus ke Gusti Allah fasna' ma syi'ta silahkan
dengaki orang ngampung bungkono orang se ngampung mata andi todus se yampung ira pegel orang ngampung bungkono orang ada terima kasih na se yampungin rela pegel tak seneng le ngampung tedung ngampung ngakan ngampung sebereng odin ngampung pas tak terima kasih berbuat sekarep berbuat semaun tak todus sandi bungko kecewa bu bume ne Gusti Allah langit Gusti Allah sabri rezeki Gusti Allah sabri umur Gusti Allah sakebe abak Gusti Allah tak todus ke pangeran kaki surah apa je ngerem surah Jumatan ngerem surah puasa tak puasa dia berarti todus dah cek temu orang ya todus temu anak todus le temu pangeran jadi rem kaki tadi iman tak kaki cek saking kian di todus sekuni bagi pangeran tak kira orang dia maksiat ke Gusti Allah bu berhubung orang yang tandi sekali rasa todus sikit lebih todus ke orang tempeng todus ke pangeran akhirnya berbuat sekarang tandi rasa todus ini ke penyakit lebih syarat tempeng tandi rasa sampean kan di penyakit osom penyakit tandi rasa mungkin kopi ada rasana rawon ada rasana bakso ada rasana osom penyakit tandi nyium pakpung tak rasa celana tandi rasa king semua pente penyakit negatif peng tandi rasa todus anggo tandi penyakit tandi rasa tade rasa de rasana ki semua pente beda dokter lah tenempeng sambil nanti sakit penyakit tandi rasa todus tandi rasa malu paham ini embun lah tua ngolokom boyah du ngebayaki mirana ya tak pati nyaman berembun ada rasan adu kopi nyam rawon nyam cia kapi cecelah ngebayaki mie je biasa cek nyaman ngebayaki bi kombo ya tak pati tawa masa ya kakak mie iya kok ada rasan aku kok lada iri tak kok ndak memulanya penyakit tandi rasa aja rasa mie ni sobung masih ada rasanya bet ada lagi ya lapar depak ke dapur pengutiring pon embunnya berpering ke dapur hari apa duk utak pelapan na teh pasang dia kan tak ada rasa narap apa redo atuh bu sepurana pelapan na teh pasang ke cepet teh pasang ini masih tak ada teh penyakit masih sehat ya ada rasa namun dia pandi todus lagi ada pendidikan da anak yang melebihi pendidikan lebih utama yang adik da anak ni pandi sepat todus mulai kene tanam merasa todus ping mon keluar kodungan nak todus sore cereng abang kange putu bi baban kebe story kebe status le segendeng rekan baban beli tak todus anan mesti mau nabeng kang kikir masuk todus seneka mulai kene belajarin todus akhirnya mulai tak todus sampai mulai kene sampai itu tak todus pancet aku tangan nedok masih beret-rete pernah mata todus ku tangga kemitian rat-rat apa ke tengah nablak mata todus caknya banyak todus pun sekuni bayi todus mesti orang gelap bakal takut ngelakonin masih karena tadi todus ke pangeran boleh terangaki banyak nih kah tentang sifat todus nih kah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan
Sesungguhnya keimanan mempunyai 60 cabang. Iman ni kan di sebitek cabang, saking dari benyan iman cabang berde sebitek cabang. A'laha paling teki cabang iman dari sebitek la ilaha paling teki cabang iman orang seahli macam la ilaha illallah. Wa adnaha paling rendah iman dari sebitek ni kah? Se paling teki la ilaha illallah, se paling rendah, paling maba apa jadi ya? Adnaha imatatul adha, engki panika se paling maba muang perkara se membahayakan de umat Islam, beda pakoh ekala. Beda peling kerengkes, beda duri penyengke. Imatatul adha, menyengke, membersih sesuatu se membahayakan. Ini termasuk iman nih kah? Berarti orang si membahayakan akika orang, membahaya akika orang, berarti orang jadi tandi iman. Paling rendah iman menyengke pereng si bahaya akidah orang lain, baik arupa pako, cerum, duri, apoi dan lain sebagainya. Takut penyak orang akhirnya penyengke. Mun beda orang membahaya akika orang, berarti orang ni ketandi iman. Ni kedebun Gusti Kanjeng. Imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan 'anit tariq dari jalan. Beda jalan antara pengajian karabuan, mak beda beling takut tete orang ngaji kalah. Benih takut tete kompoyah mantona anaan mun karone kepun biasa karena sampean cinta sayang ke kompoyah, tapi takut tete orang lain. Mak tu ditambah taburi pakuh. Berarti orangnya tadi wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan sifat todus syu'batun, aneka bagian, aneka cabang minal iman daripada mun ki andi rasa todus berarti ki beda iman. Mula tandi todus sakaleh berarti tandi cabang iman. Senikah terem tak bejeng, tak apa, tak jumatan, tandi todus, tandi iman berarti mungkaro ngakotok ke benampa. Bungkane mun ki beda rancaan, beda cabang bekal abua. Bungkane ke odi tapi ada cabang ke benampa, ada cabang, ada rancan. Cereng bua je beda rancan ada bungkan. Buah ni ke atau buber neng rancaan beda cabang iman adalah di sifat todus markene kula nyocot ke santri bine ni kabu mon imtihad ca joget ca anak gleno kata jeriyah dedek murid je patodus daya lah akaca ke siapa hiburan semendedek santri bine cek belajar nak joget ate gete nyang joget senu dia lah kula sama nyocot nih ka male mulai dari pontuk andi sifat todus risiko kula ke becik bacet banyak orang tak cocok kau cak kula keng ku temu bantung situng kula ngok tak medakin imtihan tu pengajoget bu dia lah tangkungan ku ning akhirat anak didik petodus santri pendidik petodus didik petodus mun tandi todus tandi iman berarti abid kau tak ngamuk rela cermat sekali ki perkara beda orang tak cocok ya silakan nih kemun beda hadis al haya'u syu'batun minal iman. Kira-kira orang sakit joget jangan ditodus ta terem masih mak tandi akal diangkir sekali-kali. Silakan beda hiburan keng semendedek sekir empun saya banyak ilmu lah sokor todus orang kona bilang de todusan bu cakem ngeding ngetelak reng lake ngeding sandal orang benih sandal bapak anjila tenger kamu nyana sandal buru todus tak kau temu reng lake lain tutik tampil laki mun setia lagu na diskotik acup apa
Hari madrasah apa? Jangan gula tapi tahu neng gula saya gila. Apa keng sandi madrasah aja saya gila. Apa keng gula saya cek budu na. Singkatan kaulian ketak pengalaman tahu neng panapa. Bo tak lemah maju mau ngani. Kau orang maju belum tentu menang. Berdereng maju kalah tarik tambang je. Saya nyorot. Lo saya nyorot. Ya menang saya nyorot. Saya maju berarti kalah. Benar berarti orang maju berarti menang. Berdereng maju jadi ya kalah. Tarik tambang dia mau nyorot menang, mau maju kalah. Bobaan mon daya to tayon cengoreng siapa sing ngonceng pidato. Ija ngonceng nama. Pidato kelurusan ini mah berdereng kelurusan. Justru saya bengkok je perlu pelurus. Tanya ada orang yang saya lakukan ni kak. Mun bareng saya tak lurus, tak siku, apa siku? Tembok tak siku, besi tak siku, tak lurus, pelurus. Malah baju deh ya lah. Ngerti sampai? Mak napa deki mek borong-borong cupak gigi ya deki. Lah kado ngamuk ya. Mak tandi todus sih. Bingung kula ngerasake. Ya Allah, laki bini didik kata jeria di anak laki di anak bini mata didik todus. Lah wis ra cukupkan bapak saya kata jeria anak dia ajuk pak ungguan dia lah. Tatodus nggih. Tatodus. Orang kono bilang nyanyi tutup muan. Iya. Saya sampian itu tutup boleh todus. Aneh ke ki omong budina labeng diri kamu sampian. Kak langkong kau tak bisa melepuh sampian. Laki kula sobung. Laki na alako. Sebine mui tamu yang orang laki abah. Al-haya'u 'inda rijali hasanun wa 'indan nisa'i ahsanu. Sifat todus mun eka andi orang laki bagus, tetapi mun eka andi orang bine lebih bagus. Mereka kula semua nyocok dek santri bine. Senikah inggi mentor muka titik ilmu manfaat. Apa dalil ning Al-Qur'an? Ya banyak. Ning Al-Qur'an dalil orang todus ni banyak. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, hai anak-anak cucu Nabi Adam alaihis, qad anzalna 'alaikum libasa, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian-pakaian yuwari sawatikum warisha. Pakaian tadi itu untuk menutup auratmu, pakaian tadi itu untuk menutup kemaluanmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Kemun karo kelampi sebagai perhiasan, bodoh kelampis lebih hebat. At-taqwa, orang nutupi kelampi ini nutupin aurat karena todus. Mon bedereng abengkang berarti tandi todus. Sambian gelem ngaji tak kelampian reng beres sambian berarti di todus. Mun gila reng lah tandi todus masih abengkang kita ada apa-apa, ada masalah. Buma abengkang reng lah tandi akal berarti tandi to. Mun ki andi todus sono tutup aurat. Allah Ta'ala simatoron pakaian qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Patoron bingko kelampi kebeen kapir ya supaya nutupin aurat tah. Maksudnya mali andi rasa todus. Beda kelampi lebih hebat. Walibasut taqwa khair. Kelampi takut dekat Gusti Allah dia khairun, bagus. Lebih bagus tenimbang kelampi secara zahir. Pakaian dasi, pakai jas. Keng cuma tak kelampian takut ke pangeran tetap betak kata tidak betak maling ngecuan pesen rakyat pesen negara. Arab polan pakai dasi pakai jas kelampin menoloh keng iman atau bengkang tak todus ke Gusti.
Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekali maka ulun panjenengan supaya mudah-mudahan kita atau mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis todus nek ayat Al-Qur'an sinarangake sifat todus. Nek sifat todus masyaallah mulai tandi todus sekali aja. Oh, ring bine mau tandi todus. Tak usah ngerayu. Lembuka po kang sokone pah tojuk semua kemet. Selang kebi. Engki sebab tandi todus tarik muntet kang tandi todus abeng kang maklum ring ketang beni oreng mon oreng tandi todus eko cak ketang re oreng eko cak oreng kata beni kula sing ngocak sampeyan sing ngocak ketang. Hadirin hadirat sesangat boten kemuljaki aneka orang sandi todus can Kanjeng Nabi. Walaupun orang dia tak gena syukur kian di sifat todus sempurna Islamah. Berarti orang Islam orang sandi iman keng tandi sifat todus percuma. Berarti percuma. Banyak nih keterangan kinangan tentang berkaitan kelaban sifat todus. Insyaallah pertemuan sebakal datang ki berdekaitan nomor 4 nomor terakhir yang kita nekai terangaki sebakal datang cuma insyaallah ki sekonek mengulas ebelina boleh tentang sifat todus benekula aroma kesocen bu benekula aroma kebeneran punten pada belajar ayo randi sifat todus sekonek tre santri pandi sifat todus atau karan todus muka aurat todus aget joget todus cukup lah sampian de santri apa oleh santri bine apa todu lemon bela apa gedel kapi apa leter kapi ya tahu jadi apa mulai leter kapi gedel kapi getel kapi naudzubillah leter ledu wis ledu ongku mana apanya bibu tabun ledu mana apa jadi anan sampian kalau sampai belajar itu todus sampai ngecok sampai ngalak dia orang petodus ke orang seneka petodus ke pangeran seneka mula orang adik sifat todus wala teti apa be aman insyaallah ya termoga teti ilmu manfaat amin Allahumma amin tina masih tandi penyakit tandi rasa jaga aja paling ning seminggu tempeng andi sifat tandi rasa todus ada penyakit ada obat ada dokter ya entar ke dokter periksa sakit dok sakit apa suntik ke bula sakit nape tandi rasa todus bula dok bingung dokter obat apa ya mungkin karo tandi tandi rasa ki gampang insyaallah lain arek ki selamat bermula tandi todus rasa todus ada. Nah, pon bada nyon barokah Fatihah dari blok perapatan setelah ceteh matur muka perkembangan barokah Fatihah kangku menjadi anak yang solihah tetiakin anak sesolihah ilmu nafi'ah amin sobungnya manah nyon barokah kangku keluargana cuken sobungnya manah cuken kangku ahli kopur Pak Suha Bu Marjai Pak Anas Bu Ruqayyah Bu Marsiti ban setelah jereng sepo kaulaban panjenengan sampun pleman ke alam kubur sampun pleman ke alam barzah manturmu kepada sepora atu sana keterima seteja amal saya nah siki pada umur tambah umur sebarokah sehat wal afiyah manturmu ke tambah rezeki sehalal sebarokah puja dari majelis ni ke insyaallah kauliban panjenengan itu tiki orang sandi sifat maloh sifat todus dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin se ngaji se montuk manturmu ke ilmu se manfaat dan anak-anak kul panjenengan seteja yakin anak-anak salihin salihat muti'in muti'at qurratu ain li sayyidil bariyat amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim afdalu dzikri wa 'ala mannahu la illallah la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna.